te whataro whātu, ia fiafi tana noa reu, nai tū o tatu ainga whaeanga, ma lo lava soifua maua, ma lo le langi soifua, ia o te taritonu, ia e mua lava tatu whātai le tua, ona whatonu tatu e tuspa ia, whai mai, ia e whawhitai I mea uma, I le tua, ono lona alofa tu noa, ia le o mwhai fo ona tatu patipatia ma tatu wheiroa iai I le nei a fiafi ma lo le unsai ma lo fo I le tau mawhai ia ma lo fo I le ngā lue I ngā lue ngore nei vai aso ia e vi ia fo I le ali ono no nā lofa o lo pui pei tātou no na mea lofa le ola o le mawhai e pei tātou o na toe wheiroa I mawhia whātase le nei a fiafi au te tonu ia la tātou ia turo tato por kalame le nei fiafi ia po se mea foi la fata le noina I le nei fiafi era I dungo tato no so ia maro so fo pasta so fo pasta e feso fonti ia por tai foi le o le tala no so le Grace Recipients Community Church ia fatalo fat for the Grace Recipients Community Church mai lava ile lau ursin sina se tau le wi ia fa manuia le tua le nei fiafi ia auto fa fong mai fo ia fa manuia foi tu e fa le langi o ai lava o fi mo mai le nei fa sala launga ia fa manuia le tua lo loto le nei fiafi pasta e tela no fa longo foi na le o e tala no ai le mea le o le so hina ia po le faita wina o le tuspa ia matulanga fa be o le fisilila ai se ai ala ngata tau e le kilisiano ona faita uma su e lana tuspa ai fisili apes well o se fisili foring e faingo fi ko ame vanga e faingo fi e faingata ona fatino ai se ala ngata tau wai pero masala ua tinga teringa tato e kare se fai so tala le o kirsiano ai e fai taulan tuspa ia le se meta o se kirsiano ele fai ka kuspa ia really lava that's could probably or I mean possibly or le si fai longana e loa se tasi ele o se kirsiano o tangata ai a fionga pa ia le tuor fai longana o la o umona fa na pa ola ile nganga o tangata la ele ai o failongana o le se ola o yai pele ifa na foi pele yola so o tuspa ia la o le upole tu mo tato kirsiano makala al tuspa ia ile lua Timoteo torsfulu no fai mai o tuspa ia o malava na mana vai na le nganga o le tu fa volo fai tau fai mai o le fa mo ina ia fa pena ona atu o toa ona tapena ina le tangata o le tua mo ngaluenga le uma longo winga la ele se meta os e feolonga me nga ali nga alanga nga mo mia le kirsiano le faitau tu spai ina ia I lo le fina ngalo o le tua lua tu sai ma nga la vel Timoteo nga ina ia mfai ona tapena ina o kirsiano tano nga lue ave me ku spai e tapena ina o fion pa ia le tua e tapena ina pe fa openga ina tatu le tangata o le tua ina ia mafai ona au fai anga luenga le lei longo winga la in order for a Christian to work nga lue tusai ia vi ia le tua tusai ma la fion pa ele ia ona fai tau lang kuspa ia na foi ofisili la ai le ofisili ngai la langira kuspa ia la winga le nei o langa Bible says that o le langa le tatu o lai nga langa fai ka ko man fa mo ina ia vi ia le tua fa fa pasta la le koinga le fa pe de se vango e fai ka kuspa ia e consider foi nga le o le ia se vango pe ska ingos ka kam ko pisse langa venga ia o la se fa mo koinga ia wai mo ke ia ka fa pe ia la tikia se ke me mo ai ka se so ai fa o ia ele fai fontio a ko foi o le ngadwenga le o se me alo foi le nga ave ko mai de fa nga I ngadwenga le o la se ko nga fo ko nga ia wo le la se kai me fai ka wai ma ia ma o I fa mo ia ile ko tu sa o mai lo si da pas o le toe va ai o tangata o sili fa tangata matuale ai se time
karkongu lava. E lei mo se me ka o lele time. Ka inga ke mile la moe. Ia. Ke mile ke ala mai ai. Ia. Ke mile ke kalangoa ia friends. A fa pe ia singa 5 mingu ke Facebook ka stasi aile pe mo ko ipisia and then have a time in Facebook ka pe have a time kalangoa is aile ai se ke me e fai ka kuspa ia. I don't think that's a good contact. O le Facebook. Mama ka TV. Kai mi ke mo fa pe ka unga. O winga na le mele o kanga ka Cristiano. Sa o ka Cristiano aia e makua e ni lava lo tatou faitau marsu so e afiong pa ia ale tu ia wa me foi nga e fase se ina ngo fi tatou me foi nga e fitoso ina tatou per kala polo e feso ftongia i pe o le va ai lungo pe au ftongia i solo pe au o nga ese e ala tu por mera ona ele masang tatou tu spa ia it's a shame basta ayo o lava i le stangata ua levan ke o siango. Ele i loa lava le content o kuspa ia. Ele i loa me por whenga fau, por whenga kua e hapa kuka. Ele i loa po le ale le ora. Ke wasa oa le le usa wanga. So o le ale mea ngari alinga. Le maasangi kuspa ia. So a whapela o ar content ele i loa. Ia lava whea. We gotta know our way through the Bible. Le ke pe o le seu di nga fefe au ka ua ngai lo mo tangata ia suafa le nga fai ka ku spa ia ala on TV fiu su en me ku mo sa mo oi le vai nga mo ngi se menta to okay fasa ora kuranga le basta e foi kuranga fa penga funga se si foi o levan Cristiano e o lava e tupu me fa pena ia fa pela le content o le bispo e la felanga i loa ia o nga le eto so e tau la vai atatu e ka kauna de Cristiano o nga pe o le mede fa ma fa so inga mai loa e fa kaule i le o mai o ngi si ala i loa yes la i loa spirito nga me fonga le fa ko ai loa me se ria o nga sepe e lo le mes ke lo fia la vale o nga ele manu tu spa ia ina o e lo le o nga ale tu spa ia ke fa kusa inga le fio pa ia le tu tai pe o se gold mining for nga fa pe because it's more than just reading. You got to read and study. We need to understand ava pelanga lo fai kau kua pela ole lua Timoteo ta pe tolu nga fa ko ngi tu spa yo malava me lo la ia le nga fa au penga e tatu ai ku pe tatu mo ngalu ngali nga fai ka ko pa wanga a fai ka la me ko fai ka ngai lo la ia le puanga lu ngali le a le alfa u penga ina la ta pena ina tatu so it's still makako mafa ufau wa ele me fai o nga distinguish po fia lau friend au fea lau fili in terms of doctrines pe ale loe o ia o nga topito ale tu spa ia so kai pela o se gold mine fungale a fa pek fai mea le riverbank fungale mal mereka ke vai le ka so ngale so ia e lua mea o le mau o se gold dust fungale o le ai fo se mea but a le equipment dig deep le onga kongo manga vole ele mawar mea nga ke fa ia no le ko he fa penga na fiong pa ia le tu so que Cristiano la vala ia e town fai town tu spa no me eu pe nga ka fa no por calamento se como maka ngi ele fai la unga mai mai unga maka ise karesia ele melo nga ise so se foi lá no caminho do fano longo já eu engana com a mela da pi concern mas eu não ganha se o fanga e pelo é cara ngo menga e ngi que fa pe se o eu que de a aqui a qua foi já de maca ma e de fai ngo samo o que vai com concern ali pi se de para ngo nga esse email fanga eu ngo de fanga mas me fa penga foi ia manga ia fa no foi esse foi na ia isso da ia ka se foi
Ya ma yo le mai ma ko i kare sia le lo ki fa ma. Ala so te fa fa pe. Ya kai ka li ala de. Mala vai ska kan. E foi na so i so ye wa ngore ka ke I me ye fo nga le so ina. Ja. O le so ina ma le tala no ina ma le i le cristiano le. Yes. Ya le la pe fu o kuranga le. O ngore fai ki fo le ari. O le se o le me le fa nga ile nga se ma le kai mi ma ya me fa penga ya kai lo ya so nga ye fo nga mau ye kan wa. It's good. Ba fai fu ngale. Fai lungo le nganga na fai meka kuspa ia fai le lofa, do it with love. Ya ma ava pe sa all intention vi ele li pe vo sa ona ma fo ala ngan me vonga le o fa sa o le ke le se I comme se comme ça c'est ça ya kurang va pe nga ia pe ku langa o e o ka ngoi mangu de I ole si longa lua la pasta le fie va kwa ole o se nga sala la le fai ka ngolo spai po le so inga fo o se nga sala le ja ole me monia ele imana vaina ele atua lana tuspa ia lana upu ma preserve ma ile fio century fio kausanga afem ma fe tausanga ma le fa moe e ka ko mai you have your Bible there, I have my Bible here with the purpose of ina e faita wina ma fa malam so le winga la tala ele va pe nga kusi fua ele atua ia lana tuspa ia na tusi ma fa moe ina ia faita wina ole ala le mea ole atu se fu ele tuang kuspa ia pe fa pe ele se fa moe e fai tau on tangata kusila ele tu man fa moe e fai tau lan tangata ole ta yala le ole fa sino ala le o lang cristiano o pe ia vanga o kala fa atu spa ia o le anga sala e amata mai le lotu ma fa ka kuspa ole atu e sila le lotu a fa pela ta tu tele fai tau tu spa ia ia kele mafuanga pena nga sa no van le la voletaimi ara o le setasio o mea ta atele o setasio mala pipisi aku malosi aku ngai le COVID-19 le mea le o le leango lack of interest apathy le ungal tala o le ise manatu mafa ile afirma pa ia ale tua longo inga la afa pela wa le faitau e ol tuspa ia onga wale interest ai longo that's the scene of everything scene ol manatu ma ia fionga pa ia ale tua imagine this is a written word and imagine pa pe ole fio ma ile tua ile tino ilona no fo ali pa ia mama malu asa noa mai se me fai afa pele fio ile kele pula oye kele ala kuo e sau I alo pai la kofe you got to be here on your knees on your face flat on the floor worshiping him so afa pele ma fa penka ko literally la mela ale fai unga tupu ilana fionga tusi his presence is there ole ma fa ole tu this is his mind fair le con la fion pa ia ale tu we don't need the o fa fuma fai ka wa ma fe ku to read what God no le wo ia la fion tusia ta to te va ai so ol memo mo la valanga fa ia lo fsili se sala le fe ka kuspa ia yes if there's apathy there if there's no interest there ile upole leango se me fanga fa kakiti ai yes before lungo on bookshelf that's no ingana ola ka ngana ola me fanga de ki siang wa ko fa fu suanga me ka ki ko la o si pa ye kwa that's applicable too that's same thing ko ili o fa ka winga yes chaka wanga manga ia lo fa yo feed lo fai fil ia por esse singa ngalo mena o ngalo lo poleli ia o pe o kuranga nga le siringa foi le winga ko o punga o le ngalo pe o vai ngalo dua ngor ka siringa e kusai ma yes o le winga o punga le ang pues e tanto fai mai o le anga sala pico sililen ka kele kongoreli o cristiano
o le ranga saranga o le manatu mama a koe ki kilo le mako isa o le manatu mama I mea tāua pe fonga le o le si mea komita I tat kusa a koe wha upua it's lack of commitment lack of commitment let's say we pray for people's salvation and we never study the Bible we never witness lava feel like then we pray for those who are poor kakare makiva ala lava fufusi ia el penki ka kokupe ala makiva we pray we pray for the poor ala poor ala rich that's it doesn't add up so that's another illustration le mele ole le yang le apathy le manatu o ko nga menga ngai sau nga ko nga me funga le la ye ocupe ala ki kakalo e ki me ocupe ko nga me yes so o attitude langa o kiringa ave ka towards the word of God nga ele tu spaia wa le kango ku spaia wa le fata wa tu spaia me kargo menga yo le singa me fai malafi wo sili akule le fai me kalango ma le tu ngai lo le vai le upa le tu fai tau yo so o se me ya ona va ai funga le ya wa le sikemi a fa pe foi la le fai tau ta tu spa ia o nga folinga mai wa bo kele lo ka ko me o telele lo o lava matsto no winga wa sala foi o nga il fa mo lunga na la ve mai ia e fa tu ele tu la longa kala depend totally dependent on God a fa fenga dia le tat fa tu ma fa longa le tu sa ili le fa sino manga ale tu we pray and then read the Bible study the Bible see what God wants ia a fa pe foi la o fa pe ka ko attitude wo folinga me o le manga o me ta to le pole tu doinga o kali la ile ofsilinga pe se ang sala le fe ka kuspe o le ang sala langa wari alinga wa ele fatu tua o ele pride ia ta ita e pe fa pe o le tu fe ta tu spa ia pero nga sa ngong le la o le lava tato o le lava lo ka ia guilty o fa kongunga fungale ia mo sa ele le tu mala na mi oton it's not a suggestion again it's imperative and my ia mo sa ele le tu mala na mi oton how ilang kuspa ia ile fa nau le tua yes ile ka kisiano le ile o kana ngoinga ka pu lang ya ko anga e pe ile lang ar ka ka le o fa olenga yes pe o mama fanga o le wa a fa olenga la wa ka mo ta o fa nau o le tua e kaulanga e do finga ngano le me langa ni fa ka por sa nga ni fa ka me langa langa fa mai ia il tano le sulla fini o le sala le fai tau tu spa ia pe o principal fanga le mai o ia fo io tu ina tu ia me tele la tu te fai atu i se mea e tele kusa expect le ke le mea mai il ke le mea vaku so il principal la fa pela le o avatu le o ia te oi le fiona pa ia ale tua you're responsible mo le fiona pa ia ale tua pe ko nga me nga a o vala wina pe la ka ika o si mele ngalo ya te o kalale a la faya nga kaika so se keme e fa ko se skela unga puso se keme mo se fa ngokela unga la unga la le me nga li alinga nga fa ata o lo vala wina o le me nga we te o fai me nga alinga fai la unga any chance any opportunity given o le fofola o le mela ali o le tatu lo le ka kuspa ia la fa fenga mo la ngo mala unga pa pele lo kuspa ia so toinga mela nga ko ngo la mo da so ko ai ale le ko inga faila unga nga do de o sao ia
kadi fa de ma ana mea le sa un e o so ngol fua o tapo la lo la camino o marola ia o tan no male tu ia fe me ia le ango foi ka ngor me le ango de ang sala le o le fai ka ku spai ku sa ba si sala le fai ka ku spai ia ang sala fa me ele so kem solo fa fe ang le I don't believe it's ka ola la ngere si Ora ka ua le mea o ka kisiango ia mana malama tinga ngalo le amen yes pui nga ia mai faseinga ia ma upure fa so o ko fo i kua pe o mea nga fa ka ua inga ia e awa i kisiango nga ia longa knowledge i le tuspa ia yes e leisi e longa isi skemi le history kala fa sol pito o le lotu ua matua i tele le availability o le upole tua. Awa o la aunga tustusia, whaaliali, i lunga le media, o le telefoni, ia o le ilunga se, o whaifu lam whawhika, o le skemi meonga le lai whaile lotua. A la e urkelfongia, a le silo makua po o le skoinga. Mala whapea o ia o kuspa ia wala foi me o le kuspa ai ser me la maka Facebook po le ale so tu nga me mo fo nga e va ai a le winga ia o le tala o ka fai excuse manga al me o question read your Bible read your Bible pe se la on sa nga ia sura read your Bible and pray every day ya tu la ka nga question Wale moka ko. Dia la ufa maungia de kule. Yes. E awa el cristiano fai kau sang kuspai. Oh yeah. Ya umar vai aso isi vai ngar kuspai u fai kau. O mangkuangan me nga pasta ile fai upunga ile se lamonga se las fuluiva Ia. Va ele fai upu e ono fitu val fai mai. Ona ole ma lava lea pe a umanatu ia polo inga. Lo kalangoa ile ilau attitude towards the Bible, towards the Word of God. Fai mai, ona ole ma lava lea pe a hau manatu. Ole upu fai mawhai ngā, ole manatu lea poloa inga uma, iau poloa inga uma. Fai mai, ona ole ma lava lea. Finkel siango o mawhai ngā koe se ia erankus pa e fai kau kongo le train. Pe fai kau rungo le pasi. Pe fai kau fai whakatu. Iai, koe ngā kamofunga re kusa se kuspai ara kiki do a le upu leo ua pu e o maka I tamai ona ole ma lava lea o le ma lava lea pe a umanatu I a polo inga uma ngo inga o le America ngoi kau I o le whaata o le whaita tu spefa me manatu I a polo inga uma e alanga e whaitau langa o lo loko nga o nganga I o manatu I le fionga pa I a le tua o le upuna e whamei polo inga uma me vole fa upe fitu o te vivi atu I ate oe male loto wha maoni mai pe a o ina au I au wha masinonga tonu o le ha o ina maanga yo le wha o le manatu ha o ina ia le upo le tua wha mai iau wha masinonga tonu o le upunga le tua a fionga pa ia le tua pau fo le wha masinonga ngā le tua so wakili mafia fia ele prove e anga sala le feita tu spaia ma no vai upo e valua pa so mai o te tausi I au tu la fono mai no la ia awa lava e te matua la foai mai ia te awa lava te matua tu la foai mai o te tausi ele se kausi le whakaakanga o kuspaira sa o le kausi e whaitau nei ia va fuisi ngā aso pe vaka au ka ngoi le fiafi polpo pe lau karang whirka ka aonga sa e le aso e se ro fia ka la kungi o ka vai la kwhaanga o le la e moera ka ki e kuspaira wa pe lai o no ala la whirka kuspaira a ka la kunga ke fongi le spiko o le iPad le spiko no that's not good kau ang fai kau ia kakuspa ia ma le fai upunga e afa es full tolus full lima fai mai ua o ta watu ia ula ngutu o fa masinonga uma o lo fufunga o upunga nga mai
o ta watu na me la ta na fionga pa ia le tu me o ta watu yo la ngutu o fa misinonga uma ma lo sfuma le lima o te mafau fau lava ia o fe au o upu uma ia I o upu e ta uma ia o tangata la fai tau ia fionga pa ia mai o te mafau fau o te mafau fau. Because that's the thing. I think God expects us to invest our time, our resources, our passions, and service. Especially because we have the eternal life. We're talking about eternal things here. Value eternally. So those who have God's word at their fingertips, like us, we are called a privilege. Fai male alo fai fai male lo te ole whakanga fai so le fai tawala tu spa ya pasta ole ang sala ole le ango fo ole le ango ai le fion pa le tu ole ang sala malo le ala o mo ki ngor kuranga de yes o fa mo kufon o sili halon kur pasta Ni mea fesosoangi e fo ngale po ni mea whainga luenga e fesosoangi e ka kisango le e fesosoangi ka kisango a wana le sa I ni dingo la fio ngare kua e ni mea fo ngale I puni tools ya wa fo ni mea se ko la kuranga wa singa fa fika uri ye ore le lo po a mea whainga luenga ye wa singa kuspa ya fa ka le mama menga ye mo fo ido e se ko la kuranga le pasta time of sheep I think o le fesoso ani mua so skirisian peso stangata lotu o langa fefe au o po fefe au po leaders I le karesia a pe o ska mai kiki o lo fai anga sa a pe o stangata lotu ia o fai a on o le unga tala o inga fisili e le ilo uma ngisingi mea pa fisili discuss ma nisi mea e se kemi sa piko sili onga available ia tools ngai lo ke mingi te ta ingala you gotta have some good commentaries awale fefe fa atau ia tusi nga commentaries by e veliska oanga me commentaries o tusi nga e fa matala ina el tusi pa ia but me ngok fa to any preacher any teacher of the Bible is a commentator of the Bible. We comment, we read the Bible, understand, we make comments, we teach, we explain, because that's what preaching is for. We explain. Exegete. So we exegete, we explain the Bible, we tell people what is in the Bible. Or commentary e fai. O lisi me mata ala foi ele Cristiano, why ele o commentaries uma foi ai o la ufa tuanga I so stasi ale vai se commentary ma ai le author le commentary wa ilonga foi a onga va ai ile la langi ngai singa mai la langi ka kola va ai po fenga onga ai va ai po le ale tal tonunga ale nga onga pe o nga so soani sa ile commentaries le lei ya ma vai foi le makau psi le fie la kusi mai lang o isi o kusi mai ora foi fa manguyanga ya nga pese le fa manguyanga e ko nga me penga pesa o le pastor ko pa sa para ka inga le si mea ia esa ili malo mauti noa there are certain verses or words il kuspa ia ele o commentators uma po commentaries uma ma fainga ngala ko fai comment fa ka ingala pe o le Ioane fo ile tolu fa pe lima le ka karango ai fa nau ile vai maleanga a ki kironga ai ke le o comments o commentaries it's either if I'm missing pe le ma oti mai se manatu me volanga o tulsia pe ona e facility
e le ngata lai commentaries, ia vaai, ia kusinga ka o lexicons, Greek lexicons and Hebrew lexicons. Lexicon simply means dictionary. E ki kilo ai i le whaonga ai no le upu, Okay. o le taimi la iai, o mela, o le nganga la iai. You look at the moods, the cases, the tenses, the numbers. Mea Fatorunga. Po se fatonunga, po se statement, po se mo'onga, a wish. Kere ko nga O ngā la, e te sau e mala conclusion le, this is really what this verse means. Kusa la mana usiri po la se fsosoangi ngā. So se kersiano serious ilona ilo kuspa ia. O mea ngai kaunga iai. To tonu lava ia i le context o le lotu. Fai fe au, o fai la aunga. That's their responsibility. O kangaka loku la, not everyone iai taimi e fai e mea nei. O le responsibility ngā ale fai fe au. You gotta watch your theology. So in that way, iai fo ia kusi la tele i le wa ko nga me vanga fa pe ka wa u nga kuspa ia ma ngai al ponga nga e hampo your heart e kele lo umangi mea a kusi ke al fa ka mai the author of that book, a good book we're talking about, because there are some bad books, really bad books there in a Christian bookshop. O le author nga le moi le au ma po study, that's his best. I don't believe any author kusisanga second best me, that's his best findings. Le kusi kongu I la kulola ia nga la ko o ia sele mai le moi le mafo fauki nga le reasoning fear au fear kula le I so so soangila nga, and so always come, the Bible is the only authority. Au kusi o tools o me fainga lo pe al kala fonga so soangi so pe al so sai ku so de so sai o me o kuspa ia pe al tala fo ia so sa o kuspa ia amen a secondary source o me ia so best tools, best result. O le leila o me fainga lo po tusia o le funga o lau o findings o me o ia Pastor, what of color? Is it me more secondary source? Like chosen. Ai whakaki e korkus pa ia whangar pēla. Le kaua kupunga me. E mua arkus pa. Ie mua arkus pa. O le mene, exititara mene me. O purpose o ngai mea o mo ngai tools o ma concordance, dictionary of theology, Bible dictionaries, lexicons, commentaries, o whamui mua systematic theology, o whamui mua ngā mea o ma ia tātou lua tonu. Because the thing is, ele kusia fasa morkus pa ia. Ele kusia fa apertania. So o le sila tule eniri o le historical background o settings yo ka volanga ye sau papo atlas ke lo ai fa fangua pero ko me va po feno savari mai su sau po fere menen ko le wafu le vesi o fe koniko wala lo ma fa wa o ia pape ia ave ko sul ele mfenga sa vale se kasa so and then you get the idea yes me fa penga kala ngoala you have all this information I lo ma fa ia awange misleading kangaka I always believe in this ole ano moni lava male mana moni lava olanga upure ele mana ole mangala la ye exist me activated in alu according to the context. When you preach what is there, and when you exegete it and understand le mela tu pa yang kupulola io le menga lo pastor le o mai ta watu o ngai mela e so songe mo le ka kisango fo ia war so ina matsa yunga matsa ini yes ala fa uma ka po kala misin muri ya pastor o mang fot kai mia pulea o le ala mele le funga le ringa fai me io o group Bible study that's group Bible study e ringa le fai o mengi o group Bible study o le memo mua lava memo mua lava longa e fo ringa mai e fa le individual
Ia si so pe. E work clever. Le nga tala e le whapese ang sala lo stari na oe. Ai e lona ese senga me mo molo whātonuina e tātou whamai ia tātou mana tuna tu fo i le tasi mai lola ia lea ina ia tau whaatupu ai lea lofa mga luenga le lei. Mai lola ia whai upulua lima o le perunga se fulu o le whaipunga e perunga se fulu whai mai aua le lafua ina le whaapotopoto ina i tātou pei o le māsani o nisi. A ia wha ma whanawhana ai, ia atili ai fōi o na whaapea ina ua utou i loa o le aso o loo tautala mai. A lo ingora karanga ina o loo le aso tautala mai o ua lata mai ia le aso. O ingora o le mea moomia i le kerisiano. Ia mafuta. Mai, o le lafo ina le whaapotopoto ina. A whaapotopoto ina la kerisiano. E le ingisi, e le whaapokopoko e karangola kapi e o nga e fa pouco e karangola o bola pima karangola fe inga o blacks le mera pouco e tala noa e te poto e fa soa la fiong pa ia ale tua me ave me kolosenga ko fa psuong mai ia no fo la fiong a ke research tonu ia te auto mai ia tele lava ele poto o malava fa mai lola ia le mere ma ia la feta mai ia o to o ma po le tasi i salamu ia o tulanga ka i ma vi inga o le ala ka ualanga o fara ta ualanga o fara putonga ma mafuta ia o mai fa tasi ina ia usta ia fa tonunga le al fa tonunga o lona ngale ale fa pe le po a kofa po i karango sia inga fo ngale o le o mai ai pe o le nganga le mo le pai postari von ia karaka mo inga e pure da pai e fa mai teach each other encourage each other how ile upu ale tu ai de fa pe fa po ia fa il fa ia fa po pe sur kau se kamalo kas vive au pala ai me va pena ele work nga ko nga me fa poto mal fa mo ina ia fa malo sia il tino que riso fa fe le fion pa ia ale tu so le mela o le ngala vanga io pa postadi malisi me afa pel mele ka kfim le feta tu yes for ia lo que lo le la wo kura le la va Ora fu che le fa but the thing is, I want to hear. I want to listen instead of kaukala. Ala ngala le mele grupa pastari. Ya, tara no mai lea, no mai lea. Ta falia io tatu manatu. Ia o mele nga ata u femto ina fai. Ava pengi manatu vo ngale e sala ese male mole ala ile fion pa ia letu. Ia nga so ala discuss lea. Ia ma fasa sa ma fatun ton. O le ngara ngal pa postari. E mo lava ngoi fesili ai, mo lava ngoi discuss ai. Ia al mele o le teach lecture male la unga me fungale. O istangata ele kiliki le alu mo. Pikiriki nga ia fa so ala vanoa. Yes, ala vanoa. Ia matua. O le ngara nga o mera nga le ia. Ia pa postari. Ia nga tana. O la fa tonu ma kuspa ia. Ia o la fo ina ma futa fatas. O ma fuka o fanga o le tua. Ia pela histo loku kusianga luenga. E ma futa ele nga tal. Ia o nga apostol. Which is the word of God. Lo pastor. Tulanga tonga i. Therefore au fa maungia ia ka wo foi la le mer grupa apostol. Oh yes. Ka wo kili. Ka uma fa kingo pe kongo e kare. Yes. O le wa ma wa tu nei fo na ta wa ma le nga ia o te manatu wa uma to i le nei fiafi ia malo si fo le fiafi ia e si va nga te le o e do tu sai ma le ta si fo po si me anga e lo ta la no fo ia o lo tre pela mano mo ia le po me fa sta mo fa so sta fa na mo o nanga ia ai wa ele ko ele tu si me fa pe o le o tala o ne vai tau o tatu I whanau noanga male fa vanga o maftanga mastatu ina tele ai ia fa wau no vi ia ma faftele tu solo na ro famolo na nga dei
ia foi lana whananga I paanga o o a inga. Mese lava I tātou tina ia pēnei male whanau. E ma whanau le tua. Ia whai al tala fu ilea ia pa usitoa tu mai se toa. O ani mele leina na whai a onga I te rei ai ia whai nā ma tātou. Malangkala ngai a kāku. La foi de la lang. Barsufa fo il soi fo barsuton wa. Barsufa ngafi. Ngafi yes. Tele ni ta. One more. Oh yes. Sai ta una fa manu pele tua fa taile. Te tau si ole umi ne soi fo. O fata ia o kiri go la so ka go I lo soi fo ngai ki ka. Au ria ban fa lea I lo fa ngo nga. O ko o fiola umia. A manga ole tu ke la ngangai o ia woi o ko ai po ngesi ia o isi ale fi vai no ngali ia o la ra wa ke lo ke fa penga ole tu ala fa a la o si ese o e ko si dingi ara kuranga a pe manga fi ia aba tu de nga fa afta de ne fiafi ia o fo I lo sunga le su e male ta pena ia fa manuia pele tua I lo sunga likewise mo pele me ano for poto mara ta mai le tua ia me il fa unga ia mo pele la unga war fa na no la fa mo ia manga no e ne fa il finga ngalo de ri fa manuia tele le tua ia ole ne ia fiafi o te tonu ia ole tau unga na ole tatu tala no le uso tonu la tatu filo ai for le vas fa manuia le tua I lo loto le ne ia fiafi tu samana na fionga so fua mai manuia